ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Ngizofuna nje ukuthi sithi ukuzibheka nje izibalo zethu noma sithi ukudlala futhi kancane nje ngebonelo zama triangle sizobe sikhuluma futhi ngama medians nama centroid ethu. Khumbula ukuthi kwivideo bidlulile besikade senzama wona ama triangle nama median ethu nama centroid, kodwa ke umdwebo bengudwebile ubuhamba phambili nge3D. Ngithe nguthanda kakhulu umdwebo we3D ngoba ukwazi ukubona phakathi kwawo umdwebo. Sekukhona ke umfundi ongicelile ukuthi ake ngibheke eye2D. Angizama ukuveza ke ukuba khona neqiniso lwani lama triangle ama median nama centroid ngisebenzisa kodwa umdwebo we2D. Uzongisiza ke sisebenzane ndawonye naku sengiqalela ukudweba vele. Ngifake x no y, ngafaka no4 ngale. Ikupho kunye sizohamba sisebenzisana sibuzana ukuthi ikupho kunye singakufaka phakathi kumdwebo wethu. Sibheke A lapha ngezansi ngakho sesithe A ihamba no0, A is 2 for 0 noma is 2 or for 0. Sithi B phezulu siziphe sehle phezulu sizinike u0 is to C. Base nala ngezansi nje basizinikile vele u-minus B is to 0. Imiphi eminye imininingwane engasisiza ukuthi isibalo sethu sisigijime nje ngokukhulu ukushesha. Asibheka asithi sithatha imideni la. Asithathe sithi sivulela ba. Sithi sivulela A is to 2. Sithi C is to 2 noma over 2. Ngapha sovula sithi C minus B njalo ncase over 2. Sithi C over 2. Sivale ngalapho ke. Athi ngishintshe. Asibone manje ukuthi uma sesiphuma ke kumdwebo wethu sesiya ngaphandle sesiyohlanganisa konke sinako, yini esizobe sihlanganisa, yini esingayibheka. Asibone. Siyahamba sesifakele umdwebo noma umugqa omusha. Lo mugqa omusha umele ukuthini? Lo mugqa wethu omusha ungenile lapha uhamba kwemideni yohlabaleka B, okusho ukuthi sesingathi M wethu imideni yethu singayibiza ngokuthini? Singathi okay kuhleke ithatha lapha ku C over 2 ibe no A over 2 ngezansi minus. Uyabona ukuthi oB kuleli side sebebabili. Babili sesibanjani babili benjani be negative ukusho ukuthi babe negative bebabili sihlanganisa ke sikhipha positive okusho ukuthi sesinobani? Sesino 2B positive over 2. Uyabona? Sajabula kakhulu ke siyasizakala nanokuthi la ngezansi khona bani? Khona o2 ababili okusho ukuthi singahlanganisa nje o2 singesabi. Okuzosishiya nobani nje basisibhalele lapha no C over A plus 2B. Asibone ke base siqhubeka esimletha ngapha siza no y wethu siyazi ukuthi ke uhambe no0 lapha ngoba u0 no C, kodwa ke base sifika la sithi y minus 0 equal x plus b C sithini? Sithi A plus 2B. Sidlulele sibona ukuthi ke uma sesinemphumela njengalena ke sisizakala kanjani. Asibone A khona la sithatha khona lo uhamba no0. Angithi manje sime lapha kwa y minus 0 equal x plus b sino c suthathile A wethu sathini? Sathi A plus 2B.
uma sesifika lapha ka C ngase ekuhliseni imideni yethu sesiyayiletha sesibuyisela emuva ngendlela ding iyiyo sathini C over 2 sathi C over 2 sathi minus B over 2 minus 2A over 2 badlula sithini C ngale osungubani manje osungu minus futhi ubuyele emuva uB wethu usungu minus sibe u minus B minus 2A sibe nobani sibe no y minus 0 equal x wethu minus A sibe no C ngaphandle sehlise u minus B vele lo wethu sinawo no minus 2A asibona ukuthi ke ekuhlanganiseni ke siphuma lobani noma siphunyelwa ngubani y minus 0 singbo sifaka y ngapha sivalele lesikhala y minus 0 kuyafana nokuthi y wethu osele sesenzela nje ukungamoshi isikhala nesikhathi sesisala sesifaka nje y lapha sesivuma ukuthi ya y equal to x plus b uvalelwe base saba no c saba ngezansi no a plus 2b sinobani ngala sino a minus sino x minus a c esukuthathe lapha ya ekade kuwa y futhi nako sibe no minus b minus 2a adlulele basedlulela sishona kuphi osiba yasusana selelo ux ngaphandle sisingawukhipha sibe no bani sibe no minus b na ngezansi minus 2a base nala ngenhla sibe no minus b squared minus 2ab usiphaba lokho siba no x sivule amakhophethu sithi a plus 2b sivale sithi minus a squared minus 2ab minus 2ab bayasusana kupho okunye nje okungasiza kakhulu u minus b 2a no minus 2a kanti lona u plus u positive plus 2b singehla ngawo siyodivide ngawo ukuze sithole ithuba lani lokususana kanye nethuba lani lokuthi kube khona abasizakalayo ukuhlangana bakhona ukuhlanganayo asibone sino x sibe no minus a minus 2b plus 2b sehle shona nzansi x no x wethu ushiya nobani konke ngoba uyabona ob bethi bayahlangana nababa bathathu siba no 3b esingawusekela minus 3a base siba no x sisulethe ngala akukhetha akunankinga sisangawubuyisela suyisele emuva u-x wethu sithi equal b squared minus singakhohlwa naku subhalile u-a squared wethu asiboneke ukuthi sincipha kanjani isibalo sethu singawukhiphela ngaphandle u3 wethu selelwe ngobani ub minus a ub minus a x sibe no b squared minus a usuzoba ngubani upositive no negative ngobani ngoba sifuna ukukhipha unegative a squared bayasusana ub plus a siyathola ithuba lokuthi bayasusana khona ongenana nawo sisalelwe ux equal b minus a incese over minus 3 sibe no a minus b sibonga apha ukuthi khona singakuthola basehlisa la uyabona ukuthi siyaphunyelwa yeminye imininingwane singayisebenzisa sino a minus b ngapha esisingakufakela njengokuthi yebo ikona esikutholile esikhaleni sakhona
Yabona ukuthi kuyasiza ukuthi njalo njalo uthole ongenako usebenzisa lokho nakho. Kuyakusiza ukuthi uloke kancane kancane ukuthola ukufaka kuko lokho okunye okudingayo. Ngasibone ngapha. Sino y equal a minus b ezansi sino 3 a minus b ezansi sino 3 sibe no minus 3a over 3 minus 3a over 3 sigoqe sithi and c sibe no minus 2 sibe no minus b minus 2a singakhohlwa lapha phezulu b wethu sesingawubambisa lapha phezulu it's minus b minus 2a sisuse lokhu esinako sesino minus b minus 2a sisuse lokhu esinako ngenhla okushiya naloku sekungasuka okushiya lapha phezulu siyasusana ngithi lokhu minus b no minus 2a okushiya noba no c over 3 asibhale ngala c over 3 okusho ukuthi a minus b over 3 is to c over 3 is to c over 3 asibone ukuthi sidlula kanjani kuwo lo sekugcwele kakhulu manje ubuye ungasaboni nanokuthi kodwa okuhle nje ukuthi sifakile nje imibala ehlukile sazi ukuthi imiphi esebenzisana namipha sithi bona la ulayini ukuthi uyangena la bayabona nje kuloke sifake imigqa yethu ukuzivulela amathuba amaningi ama triangle esesingathi kwabheka siwahlaziye futhi nawo ngaphakathi. Angithembe ukuthi noma singasakhulumi ngamagama kakhulu kodwa sesenza nje sesisebenzisa amafomula sesiwafaka emsebenzini nje sesibona ukuthi asebenza kanjani. Angithembe kuyabonakala ukuthi umsebenzi wemideni usiza kanjani nanokuthi yabo i-centroid lisifile lapha yabo ichashaza lithi likumbala uhlaza okwatshani lapha phakathi nendawo i-centroid date sifake khona. Kuyasiza ukuthi nokwazi ukuthi ukuba nama-midden amaningi uma esevulelekile asiza kanjani. Yabona kuba mnandi lapho ke asibona ukuthi khona okunye sisanga sekugcwele kakhulu wathi asibona ukuthi khona kuyagcwala ngifuna ukuthi ngizama ukuthi sihlanganise lolu hambo yabo luka C lwehle libe lifishane libambe lapha enzansi ngithi ngizolibiza ngo L nalapha phezulu bangase ngibambe khona ngathi ngibiza ngoba ngcono umbala ogqamile ngoba ngathi akubonakali kahle ngithi ngibiza ngo D u D bese na sinawo hayi ngawusebenzisa u D akunankinga ngawusebenzisa u D basiqhubeka nokunye ikuphi nje okunye ngakugoqa futhi nako ngithi ukucacisa ngalombala ungixolele ngiyabona ukuthi sekugcwele imbala kakhulu inkinga angisenayo eminye imbala phela engaphinde ngiyisebenzise futhi angeke sisamosha nesikhathi uyayibona leyo nto wena sizama ukwenza njani ukufaka ukuqala maphansi umdwebo sudwebeka eceleni hayi asisebenze ngalo sinawo singahlanganisa athi ngiphumele ngapha singahlanganisa ngokuthi 2 over 3c singawuhlanganisa ngo2 over 3c over c omkhulu singba uthi khona ngikhiphele ngaphandle nje lokho esikutholile ngoba kuze kusidide noma sisivale isibalo sethu singasabonanga ukuthi sithi kuhamba kanjani nangu D wethu sithi over L wethu limit yethu oC bethu basusane yabo athi ngiyohluba futhi okunye khona okunye ngikuthola lapha phakathi engakhiphela eceleni okusha nje ngikufake
ngamuva la ngoba phela yabona ukuthi khona izinto eseyifihleke kakhulu. Akusekuningi nje singakukhipha. Kodwa okumnandi nje ukuthi nje ungayiqala maphansi ividiyo ubheke kahle ukuthi konke kuqhamukaphi kukucacele base sesichaza ngendaba yethu ya 2D.